Danas ću vam pričati o dva koncepta koja, ukoliko ih primenite, mogu iz temelja da vam promene život i shvatanje života. Do njih sam došao proučavajući kasni stoicizam i to su zapravo dve latinske izreke. Prva je memento mori. U doslovnom prevodu to bi značilo sjeti se smrti. Šta to zapravo znači? Podsjećanjem da smo smrtni, mi zapravo treba da izvučemo maksimum iz života. I ne samo to. Sjećanjem da smo smrtni, ne treba ni da se uzdignemo, ani da se ponizimo. Zašto treba da izvučemo maksimum iz života? Zato što sutra može biti da nas više nema i to je ona čuvena izreka naša što može se danas ne ostaviti za sutra. Znači, gledajte da uradite sve što možete, da budete srećni i ispunjeni, da budete produktivni i efikasni, da izvučete maksimum iz dana koji je pred vama. Drugi deo ovog koncepta je posebno zanimljiv. Naprimjer, koliko ste gledali filmove o starom Rimu, videli ste sigurno neke vojskovođe i imperatore u triumfalnim povorkama, okupi se ceo grad, ceo Rim ih dočekuje, zasipa ih cvećem, zaista jedna fenomenalna slika. I u tom momentu imperator ili general vojskovođa prolaze kroz tu svetinju koja ima pozdravlja. U tom trenutku oni su na krovu sveta. Oni misle da su neuništivi, da će živjeti večno, da su mnogo više od ljudskih bića, da su božanstva. Međutim, iza njih u kočiji nalazi se rob koji im sve vreme dok povorka traje govori memento mori, memento mori, memento mori. Sjeti se da si smrtan. Dakle, nijedan uspeh ne sme da vas uzdigne, nijedan uspeh ne sme da vam dozvoli da pomislite da ste bolji od drugih. Drugi koncept, još važniji, i jedna rečenica koja je za mene još značajnija, je amor fati, ili u prevodu ljubav prema sudbini. Smatra se da potiče od Epikteta, filozofa kasnog stoicizma, i ona zapravo znači da vi treba da prihvatite sudbinu kakva jeste, ali ne kao pasivan posmatrač, već kao aktivan učesnik u njoj. Šta to konkretno znači? Ljubav prema sudbini. Uzimate sve ono što vam se dešava u životu, bilo da je dobro ili loše, i izlačite maksimalni potencijal i zaključak iz njega. U prevodu, ukoliko vam se desi nešto loše, vi iz toga treba da izvučite nešto pozitivno. Naprimer, smrt, patnja, bol, tuga, vi iz toga treba da izađete jači, sigurni u sebe, sa većim samopouzdanjem, sa željom da nastavite kroz život. Ukoliko vam se desi nešto dobro, prihvatite to dobro, treba da nadogradite sebe kroz to iskustvo. Dakle, ljubav prema sudbini je da prihvatamo sve ono što život pred nama pruža, to su i patnje, bola, i sreća i radost sa druge strane, i maksimalno to iskoristimo da bismo postali bolja osoba i kompletnija osoba. Ova dva koncepta su zaista jedno veliko otkrovenje i nešto što možete da nađete i u drugim filozofijama i religijama, pa i u hrišćanstvu. Meni je bilo zanimljivo da vam prezentujem na ovaj način kroz dve rimske sentence. Nadam se da je bilo korisno i zanimljivo. Pozdravljam vas.